आकाशवाणी इम्फाल वहेंबम राजेशना पाव पाजरी अहानबदा मरुब पाव मणिपुर ngasi mahoksaगी चनबी अमसुंग हराव तयामबगा लोइनना निंगोल चाकौबगी कुमै पांगथोकले मणिपुर ngarang पावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख कुन हेना कापख्रे कोविड की एक्टिव केस तत्रे तरामा हुमदोई लेरी अमसुंग राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी कुनिथोइना पेट्रोल अमसुंग डीजल लौरंबा वैल्यू एडेड टैक्स हंतखरे लेबागस्ता कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चाम हेना कापतुना अनोब इतिहास सेमले खोंजंग असी हेना माइ पाकनबगीदमक कन्ना होनरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोलब मियोय खुदिमकपु आकाशवाणीना इकाई खुमनब उच्चरी पांदम असी यौब ngamlabsu कोविड 19 की लांथेंग असी लोइद्रिबना ताबीरिबा मियामना लाइसेट अस्तेगी कोमथोकप तौबिगनु पुनमक हेक याबा मखै अतुब मतमदा वैक्सीन कापथोकपियु अतोप मियोयसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबियु हराव कुमैगी मतमसदा अचंबा नियम मरी ngakna chapinaba haijari कोविड वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु फुत्तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थम्बियु माइमिट अमदी खुचा सेंगना हमदोकपियु कोविड 19 का मरी लेनेबा ई पाउसिंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-239-78046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्यगी हेल्पलाइन नंबर ना 0385-2411-668 अमसुंग 1800-345-3818 ता फोन तौबियु हौजिंग मपुंग अबा पाव मणिपुर ngasi mahoksaगी चनबी अमसुंग हराव तयामबगा लोइनना निंगोल चाकौबगी कुमै पांगथोकली ममा मपा मबुंग मौपासिंगना मयुम मकै पानख्रबा मचा मसु मचे मसलसिंगबु हियांगैगी निनी पानमिद असिदा चाकौदुना ngamjabida खिना पीबना नुमित असिगी मपुंग अबा सक्तम ओइरी निंगोल चाकौबना लाकपदा राज्यपाल मुख्यमंत्री अमदी लुचिंगबा कयाना याइपा पाउजेल पिरकली महाकी पाउजेलदा राज्यपाल लागनेसन हाई मबुंग मौपा अमसुंग मचे मसलसिंगी मरक्ता नुंसिनाबगी मरी हेना सेसिनहनबा निंगोल चाकौबा कुमैना समाज असिदा अमत ओबगी वखल सागतली महाकी पाउजेल मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाई निंगोल चाकौबा असि मतम अमदा मैतै कांगलुप खक्तना पांगथोकलंबा अदु हौजिक्ति मसी गी मगुन खंगलपदगी जाति कांगलुप खुदिमकना पांगथोकनरे कुमै असिना अमत ओइना नुंसी चानना हिंगमिन्नबगी मरी अदु सेसिनहली केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर.के. रंजन मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचान उपाध्यक्ष के रोबिंद्रो वर्क्स मंत्री टी.एस. बिश्वजित फॉरेस्ट मंत्री अवांगबो न्यूमाई कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री टी.एस. सेटबटा लौ सिंगो मंत्री ओइनाम लुखोई मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एन लोकेन कांग्रेस लुसिंगबा गैखांगम बीजेपी मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी एमपीपी के प्रेसिडेंट लाइसम कृष्णदास शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट आईजीआर साउथ वाखलोन मानबा अपुनबा कांगल पाक मणिपुर मितै काउंसिल मोरे अमसुंग तोंगान तोंगानबा संस्थान सिंगना याइपा पाउजेल पिरकली निंगोल चाकौबे कुमैगी येंगलगा लंबी चथोक चसिंदा असोय अंगाम थोक्तनबा पुलिसना सेक्सिल थोरांग कयामरुम लौकले इम्फाल वेस्ट एसपी डॉक्टर एस इबोमचाना मियामदा ट्रैफिक की नियम ngakna चपिनबा अपील तोरदुना हाई हियांगेगी निनी पानबासी मणिपुर की ओइना निंगोल चाकौबा हाइबा निमित्तु थोकले नुमित असिदा खोई मियामना खोई निंगोल सिंगना मयुमदा चटपा मयुमंदी हलकपा सुंबा तौबसिदा खोई ट्रैफिक कंजेशन में सुंबा मयाम अमसु थोलकनी अदुगा मसिदा अइना मयामदा अपील अमा तौजनिंगबदी मियामना मसिदा ट्रैफिक रूल्स ngang चपियु गाड़ी मसा तोंगना अतोंगसु अथौबसु हेलमेट फजन उपियु अदुगा फोर व्हीलर तोंगना खुशित बेल सिंगो सिदना फाबियु थौबीरिबसिंगना खोई निसा सिनदुना थौबा तौबिगनु मसिना असोयंगाम याउदबा अदुगा अतोपन याउदबा अदुगुम्बा निंगोल चाकौबा अमा ओहेनबा ngamgani haina ai khanjai मणिपुर ngarang khawbada कोविड वैक्सीन डोज लाख कुन लिसिंग अहुम चतुक निफुनिपान कापख्रे मसिदा अहानबा डोज ओइना लाख तरानिथोई लिसिंग यांखै थोई चत्रेक कुन अमसुंग अनिसुबा डोज ओइना लाख तरेट लिसिंग यांखै समापन कुनिपान ने ngarang gi ओइना वैक्सीन डोज लिसिंग मरी सुपना यांखै कापकी मणिपुर ngarang कोविड की अनोबा केस निफु मरी थेनकी मियोय अहुमना लाइसेट असिदगी सीकी राज्य की हक्सल विभागना तोपा चेरोल अमदा हाई पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा अहुम दशमिक मंगा ओइकी हौजिक फावदा लाइसेट असदिगी लेखिदबा अपुनम मिसिंग लिसिंग अमा चमापन कुंथ्रा सुरे पॉजिटिव ओइबा अपुनम मिसिंगना लाख अमा लिसिंग कुनमरी सुपना अमा सुरे मियोय कुंथ्रा निथोय नाबा फदुना डिस्चार्ज तोकिबगा लोइनना हौजिक फावदा नाबा फबा अपुनम मिसिंग लाख अमा लिसिंग कुनमाथोय चहुम यांखै निपान सुरे नाबा फबगी चांगना चादा मरफुद्रा तरेट दशमिक निपान तरेनी हौजिक एक्टिव केस तरेट तराव हुमदोय लेरी
Dhanamanjuri University ki panduna leiriba samasya sing atuba matamda warusin puraknabagidamagta Dhanamanjuri University Teachers Association Manipurna Mukhya Mantri amasung Shiksha Mantri da memorandum ama pisinkre. Memorandum aduda principal yauna hana leiramba oza sing Dhanamanjuri University da onsin nabagi matangda khongjang kaya changsinduran lakpani. Hiramasigi matangda association asina atuba matamda Mukhya Mantri daga unabagi ayaba pibinabasu dabi tauri. College of Nursing lingkakibagi kumon thorom amasung BSc First Year Nurse ki otaking ceremony ngarang college asigi conference hall da pangthokre. Tabiriba pawo si Akashbani Imphal degini. Kendra na petrol amasung diesel da loramba excise duty lupa mga amasung tara hantanaba warip lawkraba matung. Rise amasung Indian Territory kunitoy na petrol amasung diesel da loramba value added tax hantakre hairi. Zero lamada petroleum amasung natural gas mantraloy na hay Karnataka ta petrol liter amada lupa tara humdoy paisa kuntra mga Puducherry da lupa tara nitoy paisa marpu mga amasung Mizoram da lupa tara nitoy paisa humpunitoy hantaki. Diesel lasu Karnataka na liter da lupa tara mapan paisa nipu mapan hantakre. Mantraloy na hay adumoy namag rise amasung Union Territory tara marina hauzik pawada petrol amasung diesel da lowa value added tax hantabagi warep logdri. Maragasda petrol amasung diesel da lowa value added tax rise karada hantadabagi da mag BJP na Congress amasung birodi dol simbu chaikre. Amaromda sana naba asatawgi mamal hengalaliba si laksin naba pandamda sarkana sungdoktriba palm soyabin amasung sunflower oil da loramba basic duty kaktakre. Imphal ngasi phongba pawsi singi maroi paw singi dama hojik maibam Binoy lere Binoy Thagachari Rajesh Imphal ngasi phongnariba pawse singi maroi paw khara panba tarabadi nga gi melada nga kilogram lakama lising kumari puthokre lising ani kulumdai phawudadi lamdam asigi konajanaba nga puthokpa ngamlagani haiba biren gi pawna pawna pamgi ahanba pawere Fish Fair cum Fish Crop Competition lising ani kumathoi pangthokre nga gi pothok singthang ngai wana hengale lamdam sigi konagadaba sangda nga puthokna bohona gani haiba CM gi pawna Ichel Express ki ahanba paw oina phongli Imphal Free Press Manipur Mail dasu nga gi mela pangthok kibugi pawna ahanba headline tokdun phongli Shanghai Express Manipuri edition da CM na Manipur Police ki thawdang bu thagat khare haiba pawna ahanba paw oiri Naharol gi thawdang da Police laglagadi miyam sep oire khanaragli basi sarkana miyam da piba chawrba khudol ni haiba Chief Minister gi pawna force headline tawri ireibak paw chedana pairiba nongmai yengnaba natna misam da season roisi police amsung riflemen gi passing out parade pangthok khare haiba pawna ahanba paw oire National Highway 37 da chachakiba banna gari chathok chasinda akaiba thok khare haiba Shanghai Express English edition gi ahanba paw oire People's Chronicle dana state asida police na santi purakpa ngamle haina CM Biren phongdokhibi pawn ahanba pawairi sana lebak pawsegi ahanba pawena ZEO gi yathang numit mari ni khak ngaglam laga Churachandpur da school sing hangnare haina phongle pawsi asigi ani suba headline dana tolop khaki khallaga lenga ki thabak tawbagi wakal thadok piu Chief Minister haina phongli RBI na state ta warning torpagi pawleite finance department haiba paw amasu naharol thodang ahanba lamai da phongli COVID ki ahanba web ta Koti mafudra anisuba koti anisubadana koti samagi matakta sina kre Dr. K. Raju haiba pauna pongna pampaw segi anisuba headline tawri. Huelan pawda convict marigi payroll amasung UTP tara mangagi interim bell January 13 lisingani kunitoy pawwa sangdo kre haiba pauna ahanba headline tawri. Paw sigi anisuba headline da CM na ngagi mela hudok kre haina phungli. Ningol sakauba lakpada awanungai haiba paw Shanghai Express Manipuri edition da anchor waina phongli Indian Panorama film nipuma khangarpada hawam pabangi sham yarokle haiba paws na sana lebak pawsegi ahan lamai de phongli Rajesh Thagachari Binoy loisilakpada COVID-19 degi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa putaruk lam leiba kutsa amadi maimi taru tanan thamba haiba achamba thong sing asingang na chapinaba amukana ningsingjari Aruibada maruiba paw Manipur ngasi mahuksagi chatnabi amasung harauk tayang bagaloy na ningol chakobagi kumay pangtokli Manipur ngarang pawda COVID vaccine dose lak kun hena kapkre COVID ki active case sa 3 lady amasung rise amasung inentary kunin toyna petrol amasung diesel da loramba value added tax handakre paw loijare